ତରବର ହୋଇ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ମାର ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନାନୀ ଯେ ସେ ନାଚେ ତାୱା ଗରମ ରୁଟି ସେ ନାନୀ ଯେ ସେ ନାଚେ ତାୱା ଗରମ ରୁଟି ସେ चिकेन मैरिनेट ହେଇକି ତ ହେଇଛି ଇଏ କ'ଣ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି କଥା ହେଇଛି ଏଇ ଆଉଛନ୍ତି ଏବେ ବବୁଆ ଦେଖିଦିଅ ଚିକେନ କଷା ହେଉଛି ମସଲା ନା ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସୁନୀଲ କୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ପନିର କବି ମୋର ଏବେ ଦୁଗୁଲାଇଙ୍କ ପାଇଁ ପନିର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପିଆଜ ଭଜା ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ କଲା ବବୁଆ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ସରିଲା ସେପଟେ ଚିକେନ ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ପନିର ବାବୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା କୁହନ୍ତୁ ଅଦା ଆଉ କ'ଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୁଳିଆ ଚନ୍ଦା ଅମନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମର ଆସି କେକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି କୁକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଠି ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଗାସ ରମନ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ସୁକ୍ମା ଅମନ ଲକି ଆପଣ କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି କେକ୍ଟା ଶୋଇବୁ କେକ୍ଟା କ'ଣ ଏଠି ରଖା ହେଇପାରୁନି ତୁ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଆଣେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କେକ୍ ଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଚାଲିକି ପଳେଇଲେ ପାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ସିଧୁ ବବୁଆ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିକି ପରିଶ୍ରମ କଲେଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ବୋଧେ କେତେବେଳକୁ ବଞ୍ଚିବା କଥା ତ ମରିଯିବା କଥା ନୂଆ ଭଳି ହଁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ରାଗ ହବା ପାଇଁ ଭୁଲରେ ପକେଇଲେ ବବୁଆ ଲଙ୍କା ଜୋର ବବୁଆ ଆପଣ କ'ଣ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେଣି ଆପଣ ଆରେ ଲାଗିଗଲା ସେତିକି ଏବେ ଆମ ଆଳୁ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପଡ଼ିକି ମସଲା କଷା ହେଇଗଲି ପନିର କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ବବୁଆ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ପୁରା ଚିନ୍ତିତ ମନରେ ଅଛନ୍ତି ସିଧୁ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ଯାଇଲେଣି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅମନ ଇ କିଏ ନା ଅମନ ଅମନକୁ ଲାଜ ଲାଗିଥିବାରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ଫୁଟା ହବ ଆମର ପନିର ତମର କ'ଣ ହଉଛି କଷା ହଉଛି चिकेन टी आमर कषा ही देखी पारे मुझे भी आसी जाइए वीडियो रे आमर बबू सार रोसे कर देखी पारे बहुत सुंदर रोसैया सी लाज करती फोन आसापी माने वीडियो रे ये जन्मदिन लुक रे अभी तांकर अछंती आम आसिया पूर्व भात टी देखी पारे अन्नपूर्णा पत्र ऊपर गेंजा होती आम घोड़ी दबा ये अमन आम बस पिजुड़ी खाऊँ ये भल लगे आमर साधा चली बार्डे लुक रे सिद्धू अच्छा काली बार्डे सजाई हाफ पेंट बुलूँ आज ये साधा बसी पनीर क्योबी
सब शेष हो जाए पापड़ आम छणा जाए देखते चिकेन भी आसी और आम सालाड रेडी कर बाबू सर देखते रेडी बस आम साइड में आगे सुरमान सर्टकट ना चाइन बाट भल लुण पड़ जाइए आग बाबू कहले पानी काटदबा लुणटा खाଇବା बाबू एक दे बस तू हाँ आउ 1000 थर उठन तू ना टेस्ट सैली टेस्ट सैली के लगे टेस्टी तमें घुम केम लगुच टेस्ट भल लगे डुडुल कौन हाँ कौन बाबू हाथ देखिया के लगे अमन तुम पाखे तुम सांग से पड़े देख मिले टेस्ट केमती जानव ना तुम कह हाँ सार कहतु कौन भल होती मुझे किसी पचार कौन जन्मदिन तुम भल से खा बर्थडे बॉय खाଇବା सरुनी चलो आज जिते लेट हेल्ले खाइब ये आम आइसक्रीम आसी जाइए आइसक्रीम अभिनीश से हाथ में खाई दौरान अभिनीश आइसक्रीम थी काटे आओ देखो खड़ा दीरा जी अभी 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 सुन सुन कौन कह छाड़बनी हाँ बर्थडे को बर्थडे तो वीडियो एमती वीडियो टी भल लगे जो मैंने भी अच्छा वीडियो टी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रोची जय जगन्नाथ।